Fjum ta' festa ġiet iċċelebrata wkoll Festa Ton f'Marsa Scala, l-ewwel edizzjoni li għaliha attendew bosta nies, min biex jara x'toffri, min lest biex jixtri u min biex joħroġ ħarġa. Inħobb il-baħar u l-ħut u n-natura u għandi l-ġuħ iktar. Jiena ovvjament ġejt għat-Tom Frisk, ħammur insajru s-sasseġ, ġifieri speċifikament għalhekk inżilt noqgħod hawnhekk, hawn sabiħ ħafna ġejt ukoll biex nara xaw, ma' attività ħelwa ħafna. Biex nara da xej l-ambjent tal-ħut. Bazzikament rajt l-adverts fuq Facebook u interessani u daw l-avvenimenti li konna biex ovvjament naraw il-Malta sabiħa joġbuni u ninteressa ruħi. Festa tonna xi jorganizzawa darba fis-sena. U ġet li nħobb narhom daw l-affarijiet interessanti għax il-papa tiegħi kien sajjiet. Konna dejjem minn hawnhekk u kienet xi ħaġa sabiħa li mhux dejjem ikun hawn xi ħaġa sabiħa bħal din u it's worth it li tagħtiha daqqatajna u ħafna affarijiet interessanti. Kollox sabiħ li hawn u kollox sabiħ. So are you enjoying Festa Ton today? Yes, it's lovely. It's really nice. It's for us, it's a first experience here. It's very nice. More activities for the kids, and we go around to find something for her, and she is very happy. Iva. Festa Ton għandek l-ikel, ħatibżal anka l-ambjent u hija xi ħaġa li tiltaqa' anka man-nies f'din il-ġurnata tant hija sabiħa wkoll xek. Ġejt Festa Ton biex ovvjament il-frott tal-baħar u hekk jogħġobni ġifieri. U interessanti li tkun taf anka nutritional aspect jew kollu. Naraw xaw tat-tonnu, forsi xi ħaġa. Apparti l-bieħ ta' ton frisk u anke msajjar, l-avveniment inkluda wkoll il-partiċipazzjoni ta' diversi organizzazzjonijiet waqdiet mhux governattivi, fosthom il-Girl Guides ta' Marsa Scala, laqda sajjida u baħħara, laqda mużikali Sant'Anna Witilajn, il-Marsa Scala Football Club Youth Nursery, kif ukoll laqda tal-Armar Sant'Anna Marsa Scala, f'atmosfera ta' kant minn bosta artisti lokali, it-tfal kellhom xalata ta' attivitajiet marbuta mas-settur marittimu u kien hemm anke stands edukattivi u interattivi bilan li jipprovdu tarif sew lill-pubbliku. Bħala attrazzjoni addizzjonali ġew organizzati wkoll boat trips ostra madwar il-port ta' Marsa Scala. Waqt il-ftuħ ta' Festa Ton, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġeja Sajd urid il-fema li avvenimenti bħal dawn ikomplu jesponu l-ħidma importanti tas-sajjieda fil-waqt li jiżdied l-għarfien dwar dan is-settur importanti għall-pajjiż.